Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Российский торпоктор келиптир, жетим торпоктор. Боозу 18 миң сом дейт, мына балаларды 16 миң дейт. Канча күндүктөр? 3 gün buna 1 gün. Могул 1 жума, мына 3 күндүк. Bunlar kaçadan? Россия, мына Шиментал, мына шведский бар ода. Пулынайт, мына пулын. Шведский, Россия, Шиментал дейт. 18 миң сом кем бар. 16. Эки алып. Канчадан берип бердиңиз? Ургач ака, 3 күндөн бул. Канчадан берип бердиңиз? Жоя ургач, 28 ге бермедим бу эки бар. 28 наркысынча? Буну билбейм. Аки мына Россия. 28 ге берип бердим деп атат. Бул Шиментал бар ода. Бул эне баланын 90 миң сомдой, 80 миң сом баа болуптур, бербедик деди. Торпогу 5-инчи экен, эркек. Sütü kança veret? 10 litre çeyin 10 litre çeyin veretken. Jelini gözüne jeliyle jakşı. Kaç var mı? 80 ming so'm deydi. Torpog'im ikkinchisi ekan, urg'achi 72 ming so'm baho bo'ldi, berib dedi. Sütü kança veret? 3-4 litr var deydi. Точно bilmaydi. Narxisi-chi? Qara. Bu 80 bin tam mı? 80 ming kami var. Ulan sorgaç. Buna urg'achi? Buni qancha beriyapsiz? Bilmem hakkında. Примерно o'tasiz. 70 bin veriyor. 70 mingga. Bunda da sütü 5-6 dedi. 5-6 litre var. Qanchani tug'an dedingiz? 3 tug'an bo'lsa, ekodan jashi ekan, 4-5 tug'an jeli cho'ng'ayib suti ko'yadi. $100 ming so'mday 85 ming so'm baho oldi, berib qo'ydi dedi. Torpog'i 3-inchisi ekan, erkek. Uydan cho'ng uydan ekan. Sütü olsa 4-5 litr ekan hozir. Onu bilbey tabi точно. Sab ko'rgan emas ekan. Esi boshqa ekan, jilla qaramab tur deb ketgan bo'yicha yo'q dedi. Bol ene olan 100 ming so'm bo'layotgan esi. Torbog'i ikkinchisi erkek. Ne oldu dedi, bağladı 92 ming so'm beradi, bermeyim. Daha içine qo'shdi. Sütü olsa 10 litrden aşsa gerek, jeli жақсы ekan. Bu torpog'i dile dadil ekan, torpog'da bir juma bo'ldik bo'lish kerak. Bu uy dile semiz uy. $80 ming so'm ekan. 68 ming so'm baho oldu, berib qo'ydi dedi. Torpog' urg'achi 4-inchisi. Sütü qancha var? Sütü. Sargeç. Sargeç 10-15 veretken. Bol jeli. 85 ming so'm, 80 ming so'm baho oldu, berib qo'ydi dedi. Torbog'i birinchisi ekan. Urg'achi. Bu yani жақсы ekan, o'zini jashna jeb tug'ibdi. Sütü olsa 5-6 litr olsa gerek, gün sütüm bo'lgan uchun. $100 ming so'mda hesab qaramab turadi. Torpog'i ikkinchisi ekan. O jandag'isini 130 ming so'm deydi. Torpog'i ekondan erkek. Ekonda bir baho oldu, 244 ming so'm, 204 ming so'm baho oldu. Uylardan parada uylar. Arkasından bir göstereyim. Moğollardan narxısının sütü ko'proq o'xshaydi, jeli cho'ngroq ekan, bu jeli kichikroq. Примерно bunda sütü 5-6 beradi, narxisi 7-8 bersa kerak. Hozir narxini ko'rsatayım. Bu ekodan semiz uylar. Bu vallahi bundan uzun biroq ekan boyu. Российский uylardan ekan, 100 ming so'm deydi. Torbog'i 3-inchisi ekan, erkek. Pasportu vardı o da. Qancha bo'lganligini bilmayman, men qarab turgandim dedi. Sütü olsa kitabi pasportu bilan kelayotgan uylar, dokumentali как mashina bo'lib. 124 adashgan 24-25 litr süt beradi deb yozilgan dokumentida. Uyni ko'rasizlar. Bilay turib, mana jelini qaranglar. Jelini ko'rsatayım. O jeli, ama o emcünük uylarını düzdüm. Kaşak uylarını jeli. 2 xil bo'lib turadi, gileyib.
Жана кымбат уйлардын бири экен. 150 миң сомдук карамта жалгыз уй дагы 105 миң сом баа болуптур, бербедик деди. 3 тууган уй экен. Аркасынан көрсөйүн жамбаштарын. Могул жамбашы көрүп отуңар. Жаса семиз уй экен. Бозбу? Бозбу? Боз ода деси. Лалынып 100 миң сом. Базардагы эң чоң оттардан бири экен, көрөт уйлардан деген, кечелесиздер. 4 айлык боз отат. Ал жалгыз экен, экини тууган уй. Адамдардан ат менен эле тең болуп турат. Жанында адамдар көргүлө. Адамдардын башы эле чыгып атат. Бул российский порода болуш керек. Мүзү жок экен, нокто менен байланат экен, көрөт канардай эле. Sütü olsa dədillə ölsə gerek. Anı bilib etkemiz. Жалгыз özünü 100 миң сомго алыптыр. 5 миң сомдойт, 70 миң. Канча баа болду дедиңиз? Канча баа болду дедиңиз? 70 миң баа болуптур. Торбого 4-чүсү эркек. Уйдан чоң уй экен. Sütü канча берет? Sütü канча берет? 10 литр sütü бар экен. Saati yok da pazar çıkarır. Olan 65 миң сом дейт, 59 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Balası erkek. Баласы эркек экен, экинчиси. Sütü канча бар? 6 litre var. 6-7 литр sütü бар экен. Жаш тойгондор süt бере берет. Уй таанымал, барча эле билинет. Мына ола алынтыр 66 миң сомго торбого 4-чүсү экен. Эркек ургачы. Торбого ургачы. Sütü 6-7 литр sütü болуш керек. Торбого эм коюптур. Уй деле чоң уй, жел кичине арык болгон үчүн арзан келиптир. Российский породадан экен бул дагы. 100 миң сом дейт, эне балам тобу уй дагы боз экен. Дагы бир 2-3 айда тууп берет. 100 миң сом, 90 миң сомго баа болуптур, бербедим деп атат. Торбого 3-4-чүсү экен, точно билбейм деп атат. Торбого эркек. Бул сүтү азыр жели кичине экен, боз болгон үчүн. Сүтүн канчага беришин билбейм деди. Балдарым алып келген эле деп. 80 миң сом. Торбого канчасы? 4-чү торбого менен экен. Базар канча сурады? 75. Эртеме 80 сурады эле, бербедим деди. Жай. Кечирак болуп калдым малдарга. Sütü канча бар экен? 10 литр. 10 литр этегиңби? Bu aşı kırak. 10 litrден ашат деп атат. Ece beni savaşacak. Ece. Бул аркасынан көрсөйүн. Жели бирок 10 литрге ишеничтүүрөөк экен. 80 миң сом торбого экинчиси экен. Ургачы 75 миң сом баа болуптур, бербедик деди. Sütü канча бар? Hazır 10 litre var. 10 литр тең чыгат деп атат азыркы момент. Жазга чыгып кичине көбөйсө керек, бир 12-13 барып. Ulan 75 миң сом, 65 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Торбого 3-чүсү экен, ургачы. Sütü 7-8 литр sütü бар. Торбого эркек экен, адаш айтып алыпмын. Уйдан парада ой, астынан көрсөйүн. 10 миң жоғары Эне улан 80 миң сомдой, 70 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Торбого 3-чүсү экен, бир 3 күн 4 күндүк торбого экен. Эркек. Sütü канча бар? Sütü 9 can. 9-10 миңга чейин барат экен, мына жел. Өзү ишип кетиптир.
Ben takmay. İnternette korar taşadım ben tamam. 45 ming so'm aytdi, 38 ming so'm baho o'ltir, berib qo'y dedi. Torbog'i birinchisi urg'achi erkakmi? Erkek. Erkak dolar desin. Suti qancha var? Sütü 6-7 litre var. 6-7 litr var. Ne deysiz? Sütü 6-7 litre var. Yaxshi ekan suti. Жазғы momentdan qo'yilib so'nim bo'lsa kerak. Birinci balası. Birinchi bolasini jeli cho'ng'il ekan. Bortqa qo'yilgan akchalar. Cho'ng utishlar.